Hari Minggu si Semal 4, referen Mazmur nomor 854. Pedau singolangi katandu, terangi min pusuhku si gelap, jana teguh kami bas dalandu. Mari kita rende muji Tuhan, ersurak-surak mandi bata benteng ta. Ota kita ngadep mandi bata ngatakan bujur, jana tangendeken den pujin si Maria. Pedau singolangi katandu, terangi min pusuhku si gelap, jana teguh kami bas dalandu. Ota nembah mungkuk manbana, erjimpuh iada pada pentuhan sinapa kita, sabab Yakub di batanta kita bangsa si kalangina, desken rarasen biri-biri si permakanina. Pedau singolangi katandu, terangi min pusuhku si gelap, jana teguh kami bas dalandu. Ola pemersiku kurnu bagi nindu, tupungi meribai gurun pasir masa, ijahi cubaina dengan iujina aku. Amin nape enggo idahna perbahananku. Pedau singolangi katandu, terangi min pusuhku si gelap, jana teguh kami bas dalandu. Aleluya nomor 261. Aleluya, aleluya, aleluya. Kalak siringan ibas gelap, engkau ngidah terang simbelin, janah man kalak siringan ibas tanah si kuasai kematen, engkau ersinal sal terang. Aleluya, aleluya, aleluya. Tuhan ka praskam jana rasten dindu, ogen ibas Injil sibadia nari rikutkan Markus. Kemuliaan man bandu oh Tuhan. Seh ia kerina i kota Kapernaum. Asung wari sabat kalak Jahudi minter laus Yesus ke rumah pertoton jenari ibena kena ngajar. Ia ngajar lah balik ras guru-guru agama. Ia ngajar alu kuasa. Maka mamang ate kalak simbagi pengajaran. Paksa sie reh sekalak setanen kubas rumah pertoton jana serko ianina. Man kadendukin kami, oh Yesus kalak Nazaret. Reh atendu munuh kami kin, ku utah nge ise kam, kame sibadia ibas di batanari. Isergangi Yesus setandai nina, sinik,
daraklah ibas ia nari. Idampes-dampesken setan si setan endai. Maka darat setan ibas ia nari janah serko. Kerina kalak kemamangan. Si sungkun-sungkunan ia sapi-sapi ia nina. Kaikin endan dia. Pengajaran simbaru. Ibas ia lid kuasa. Ipelawasna setan-setan. Janah setan-setan ngikutkan katana. Maka berita karena Yesus pedas sembar kumbelang-belang tanah Galilea. Kata Tuhan, pujiin manbandu oh Kristus. Menjuah-juah dem keriahan ukur Bapa nandai turang rasenina kita kubas minggu semal si peempat kenbas tahun B eda. Karena kuasa ras daulat Yesus. Kenca Yesus milih dengan dilau ajar-ajarna si pemena, maka ibenakenna pendahinna i Kapernaum alu ngajar basada rumah pertoto. Tupung ibegi kala ia ngajar enda, kala keinda luar biasa akapna begi-begi sa. Kehagan ibas pusuk. Kerehen Yesus rebahan sakalak ngejapkan maka tuhu-tuhu perlu ia bujur kempak dirina jine. Igejapkan kala enda kap maka Yesus enda guru sinalangi perukuran jalma. Janah buku pengajaran Yesus mekap karena kini rajaan di bata ngondeher. Janah ija teridah kini rajaan enda teridah ibas rekusurna krina. Niser kebiaran krina kuasa-kuasa si jahat. Ibas Yesus mempelaus kuasa-kuasa jahat enda. Ras kemalaman sini bahanna enda mepe tanda. Tambah guna kebenaran kai sini katakan Yesus maka kini rajaan di batang gunduker. Janah Yesus sidem daulat enda ngasup mereka gegeh pertendin man krina si megi-megi ia kerina si megikan pengajaran. Maka gegeh ras daulat pengajaran Yesus enda pe rebahan sang gir-gir kai si jahat si sanga ikut kape ia megikan cakap Yesus. Bapa nandai turang rasenina kekelena. Genduari enda tendi si jahat enda erdahin hebat ibas medsos. Maka postingan medsos enda pe mbuekel erbau setan iblis. Ibas Injil bas wari minggu enda si begi karena si jahat nurakkan telu kata-kata si begang si pemena mekap nokohi atina ngisakkan kai urusan muras kami o Yesus kala Nazaret. Si jahat enda terganggu perubahan ije Yesus. Igangguina akap na maka merawa krina tendi-tendi si jahat ini. Ina mena engkai maka urusan kami, urusan mula urusi. Bagaimana kira-kira perukuran si jahat ini. Kata si kedua kan makap perban gua kap na mulai terancam maka nina tendi si jahat dai
Ate merehman kami gunang karnapkan kami bagai. Duna, ia kang enda sing gertak. I gertak na ngatakan sa kutandai nga iseng kau. Mekap si badia i di batanari. Memang tuhu payo, adi ngatakan kutandai nga isekam, kutandai nga engkau enda rusul kel enda bansa kalak kebiaran. Kutandai kam ni dunai. Enda rebahan sakala anggir-giri dengan jadi kau taidung na itandai na kepekan aku. Sebab lit kepekan si terbuni sedekah enda genduari lit kepekan si meteksa. Tapi memang payo kang enda iblis enda tuhu tandai na isekin Yesus mekap si badia i di batanari si deher na keras di bata si ersada ras di bata enda sada jahan si derit si batasi pergerakan tendisi jahat ini. Tapi bagiannya setan Yesus lawong kernepkan tendisi jahat ngkernepkan krina tendisi jahat enda pendahin di bata bapa. Kai dege sini bahan Yesus i pedarat na tendisi jahat enda iba skala sini gangguina. I pelaus na tendisi jahat iba skala singgit deher kempak Yesus. Memang tendisi jahati enda ibere kenal dengan kesempatan gelah ulanai min gei kalak janah idat namin ijanarikin sumbul kerehen nasi tuhu-tuhu. Senina rasturang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Mari min siperdiateiken perbahanan iblis si jahat ibas paksa genduari enda selalu memperdiateiken turi-turin enda. Nah ini pernah sekali iblis dan cidahkan bana kempak telu kalak biarawan. Janah ni naman kalak enda teluna. Oh biarawan, adiku berikan man kena kuasa guna ngubah kai si terjadi ibas paksa singgo lewat kai enda si obah kainan. Biarawan si pemenani na bagai ngalawisa alu semangat kini do. Oh, adi aku tahu setan. Mis ngombarenda lanai surung kubahan. Idabuh kendu Adam ras Hawa kubas dosa. Gelah aula manusia enda pedauh bana tidur di batanari. Biarawan si peduakan enda jelmana si melumbar minaka ngalong. Aku ku pedauh kambas di batanari. Gelah na kam ngukumi diri indu jinai sehrasa lalap. Biarawan si petelukan enda masih sederhana ke lakam lalang rana ke ialah alawina iblis enda. Tapi kasibanna terjimpuh ia dengan libanna tanda silang dengan ertau-tau nina. Oh Tuhan, mulahi min api bas pencubaan si banci terjadi ras pencubaan singgo lewat Mengkisi enda rempet tangis ke setan enda alu sorana penggunang dangi keri. Menggir-giri ia suin dengan sahap misbenih. Mamang telah dua na teman na biarawan daimina. Oh senina, uga maka bagai bandu ni. Reh nina ngalong, bagai indah makan kotak kenyan. Si pemenang. Ula pernah kita ngerana ras iblis. Si pedua kan. ICP idoni indah labor kuasa ngubah singgo pernah naik terjadi. Jana si petelukan. Ate setan enda labon cidahkan kini ulinta. Kegegehan kini tekenta.
tapi ateina gelah menjarakan kita ibas geluh ta singgo lewat. Gelah ulanai sinanami si kejapkan kini ulin pasu-pasu gegeh ras daulat di bata bas paksa genduari. Janah paksa genduari enda ngensa sini berikan di bata guna ngejapkan ngenanami nengenkan pasu-pasu pemerintah. Ras bas paksa genduari ngencaban si kitar dahin guna di bata alu dalankan perhatiannya. Turang ras senina kekelengan Injil Markus niahkan kita mabai kita guna ndeherkan pedeher dirita kempak Yesus. Yesus enda kap nabi sini suruh di bata bapa kudoni enda mekap anak najine guna nemani kita bagi si enggo ipebetehkan Musa ibas ogen si pemenandai. Kita kalak Katolik enda mekap kalak sindeher tuhu-tuhu ras Yesus jine labo ngagakan sada pemeteh karena kini teken entah pe pengajaran-pengajaran simjilai lang turi-turin kini teken si terjadi naik si hebat enda iturikan genduari tujunna gelangkai gelahna bagi sini katakan genduari enda si ndauh erdeherna si deher ram rapatna si rapat ersada guna ngenanami kini belinen kuasa ras daulat Yesus. Ersada ras Yesus enda labo enda nguraki nilai geluh keluarga. Paulus ibas ogen si peduakan si tikkel pelabo nguraki kegeluhan nilai kegeluhan keluarga lang. Ate Paulus kai gelah namin kalak ndatken kedamaian pertandinna. Urusan geluh doni termasuk urusan keluarga enda memang bansim berat nindihi kita. Tapi adi si pusatkan lala perukuran tak kempak Tuhan kegeluhan doni enda termasuk kegeluhan bas keluarga banci si baba selalu menahang dengan tenang. Maka ya adilit deharandu meriahlah ukur ndor dehara si mejile malamlah ate indusir perbulangan si bestang timbas. Tapi metengatlah nandangi setan-setan silala mengguting dehara gelahna jadi pelakor entah pengguting perbulangan gelah erselingkuh ras diberu kalak bagai peras diberu si atenar dahin selingkuh. Adi rejabu kam rejabulah selalu makaikan patokan kini rajan di bata singgur deher cikeplah gelahna ndahara perbulangan reh setiana reh dekahna keluarga kap jadi ingan kerehan kini rajan di bata janah ise siakap na terdilo ia jadi biarawan pastor frater buder suster enda ernukah na ngenanami persadaan ras Yesus bagai dia kerinana kita entah si rejabu entah si jadi imam suster frater buder ibas lakone karisti kita erdeherna dengan tuhu ersada ras Yesus guru sirdolat maba kita kubas kegeluhan. Maka ula pernah sitadingkan ekaristi ibas Katolik pace ebene di bata si mada kuasa masu kam krina Bapa ras anak ras kesah si badia. Amin. Hatiku engkuit ku capi
Bersadana kita Krina, malam kelbas kekelengannya. Mari mengisi puji Tuhan tak, permasmura sendiri meriah. Lupakan solusi cerah, gejapkan kehalaman Tuhan.